Ismail ya madu-madu menyot dan melaki Allah supaya diumpul bangga dan Allah diumpul lagi dan sukses. Alhamdulillah dukung kawari sebentar lagi oleh Habib dan Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La illallah la ilaha illallah وارحمهما كريم والمؤمنات عنهم وعافهم واعف عنهم. Yang berbahagianya Tagedagun Thia Kameng dan Kewahpli adat Aceh tetapnya walaupun tayo di luar Aceh di Sumatera Utara. Yang penting urang Aceh tabi kedodro yang be tambaki be tambulho tamutaho tayo lagi tabuh ma.